Prvi korak u smanjenju broja pasa lutalica svakako je odvajanje vlasničkih od nevlasničkih pasa koji je u akcionom planu naznačen kao popis pasa i mačaka na teritoriji opštine Ćuprija, kaže Goran Petrović, zamenik predsednika komisije. Deo problema svakako će biti rešen i izgradnjom sopstvenog prihvatilišta za napuštene životinje, nastavlja Petrović. Šta znači imati sopstveno prihvatilište? Znači uštedu u budžetu lokalne samouprave plus mogućnost rada za treće lice. Znači, to je jedan od delova akcijnih plana. Sledeće je kako ćemo taj plan provesti u naredne, u skladu sa programskim budžetiranjem u 2015. 2016. 2017. godini. Trenutno smo danas razgovarali i napravili plan kakav ćemo predlog da damo Skupštini opštine na usvajanje, jer moramo da radimo izmenu i dopunu. Nažalost, pošto smo radili ubrzano da bi bili jedni od retkih opština koje su ga i doneli uopšte, nismo usaglasili sve radnje i tako da neke stvari nisu bile predviđene budžetom, tako da su izostale u 2014. godini. Pa da ih ne bi pošto ih strategije ima, a za akcijni plan smo zakasnili, sada usklađujemo u principu termina iz akcijnog plana sa mogućnostima i sa budžetom za 2015. godinu. Odnosno sve one radnje koje su predviđene u 2014. a nisu bile obavljene, samo izmenom i dopunom akcijnog plana ih prebacujemo na 2015. godinu. Petrović se još jednom osvrnuo na problematiku nevlasničkih pasa. Svaki neevidentirani pas koga vlasnik izbaci na ulicu postaje pas lutalica i predstavlja opasnost za građane, a odgovornost za posledice njegovih napada snosi lokalna samouprava, kaže Petrović. Šta mi dobijamo ovim, znači ako izvršimo popis, pa mi dobijamo da 90% pasa na teritoriji dobije svog vlasnika. I uz CNR sistem, znači kastracije i sterilizacije vlasničkih pasa, da mi smanjujemo generaciju i generisanje pasa na ulici. Te vi ako napravite vlasničkog psa, vi nemate više ništa s tim kao lokalna samouprava, da li on ujeo nekog ili nije. Znači, zadatak, recimo službe za higijene, da ode, pročita, vidi čip, obavesti čoveka da je pas vlasnički i sad su to već nesavesni vlasnici. I tu je zakon propisao sankcije. Znači, mi pravimo vlasničke pse da štitimo lokalnu samoupravu od nadoknada za ujede. A nadoknade za ujede koje vlasnički psi vode, pa o tome vode računa nesavesni vlasnici. Poražavajuća činjenica je da je 2008. godine na teritoriji opštine Ćuprija na evidenciji bilo 2000 vakcinisanih i čipovanih pasa. Te vakcinacije su već uveliko istekle, a danas nema ni 5% vakcinisanih pasa na teritoriji Ćuprijske opštine, kaže Petrović. To je stvarno poražavajuće, jer vidite, tu ne može ništa ni veterinarska inspekcija koja nema ingerencije da bilo kome bilo šta nalaže, sem u slučaju kad dođu u kontrolu, pa naloži u roku 3 dana da se tu radi, da se uskladi sa zakonom, znači nema kažnjavanja, nema ničeg. Tek ukoliko se ne uradi i ne uskladi sa zakonom, onda može da neke mere represivne ili kaznene politike da se sprovedu. Znači, a na drugu stranu pričamo o jednoj stvarno opako zaraznoj bolesti, gde bi lokalnu samoupravu i tekako koštalo, ne samo materijalno, ne mislim u materijalnom smislu, nego u svakom drugom smislu bi koštala mnogo, mnogo više nego što to košta prevencija. Praksa je pokazala da se primjenom mera, obeležavanja pasa, kastracijom i sterilizacijom, udomljavanjem, edukacijom građana drastično smanjuje broj pasa lutalica. Sve ovo i jesu stavke koje sadrže akcioni plan za rešavanje problema napuštenih životinja na teritoriji naše opštine.